zahvalim što ste se odazvali našem pozivu da pred vama čujemo i vidimo kako će ljudi koji su radili na ovom projektu, kako će ga predstaviti i kako će se on od vas kao budućih čitaoca ili zainteresovanih brinuti, što bi rekli. Pre toga bih također posebno želeo da pozdravim ljude koji su došli iz Crne Gore da nam svoje delo predstave. Pre svih Milutin Mićović, književnik i predstavnik Udruženja književnika iz Nikšića, Njegoš Milutin Mićović. Do njega je, on je glavni odgovorni urednik ovog ljetopisa, do njega je profesor Veselin Matović, koji je velika žrtva, jer imati za šefa Milutina nije lako ni jednostavno, ostalom to ćete čuti iz njihovih izlaganja. Posebno se zahvaljujem profesoru Časlavu Koprivici, profesoru sa Fakulteta političkih nauka, koji se odazvao našoj molbi da on iz svog ugla oceni ovo delo koje je Udruženje Vladika Savo Kosanović, kao što znate, već 3. godinu izdaje. Zahvaljujem se glumcu Savu Radoviću, prvaku Beogradskog dramskog pozorišta, koji večeras ima predstavu i uvažio se i izašao u susret našoj molbi da nam na svoj način, na način umetničke interpretacije, neke citate predstavi. Zahvalio bih se našim domaćinima, bivšem direktoru Privredne komore Beograda, gospodinu Miletiću, i sadašnjem direktoru Privredne komore Beograda, gospodinu Aci Popoviću, koji su evo i ovog puta učinili da privreda ugosti ljude iz, rekao bih, kulture, ili da omogući da i ljudima iz privrede pod okrenjem ili pod krovom privrede čuju malo kako kultura čini neke doprinose da mi budemo bolji ili da mi utičemo na kulturu da ona bude bolja. Zapravo mi ako odrešimo novčanike, možda će kultura biti i bolja, ali za sada ne piše se baš sjajno. Rekao bih još dve rečenice, ako mi dopustite, o ovom udruženju koje, kao što sam rekao, ove godine objavljuje ili je već objavilo 3. broj ljetopisa Banjani i Rudinjani. Znači, 4 godine postojimo i mislim da smo svi i mi u udruženju iznenađeni obiljem materijala ili obiljem tekstova koji staju u ove korice. Broj 3 ljetopis je za nekih 50-ak stranica prevazišao ono prethodno izdanje od prošle godine i broj ravno 700 stranica. Nije to obimno štivo po broju stranica, već po kvalitetu i selekciji tekstova koje su unutra našli, a mislim da ćete imati prilike da se uverite u ovu moju, ajde u ovom trenutku, praznu priču, da je to zaista tako kada budete čuli neke odlomke i ljude koji su radili na ovom delu. Da dalje pojedinačno ne pozdravljam, ovde je veliki broj profesora različitih fakulteta i zaista me i to na određen način učinilo dužnim i obaveznim da im se zahvalim što eto i pored svoje nauke i svog intelektualnog rada su došli da vide i čuju šta radi jedno udruženje. Neki jesu iz našeg zavičaja, neki i nijesu, ali svejedno, to je dobra stvar da nam kroz to, rekao bih, pomogli ili podstaknu da dalje radimo na ovom projektu. Naravno, zahvalio bih se i udruženju Topličana. Inače, i ja sam poreklom Topličanin iz Crne Gore, i oni su danas prisutni ovde i ja im se toplo zahvaljujem. Tu je Mihajl Akopov iz Moskve, uručio mi jedan podarak na samom početku i njemu hvala posebno što je došao da vidi šta rade sve. I pomenut ću još samo jedno ime. Juče sam slučajno u Knez Mihajlovoj sreo jednu devojku iz Nikšića i kada smo se upoznali, pričao sam joj da mi večeras imamo ovo, oštro mi je zamerila. Zašto je to nisam nekako javio ranije, ona bi učestvovala večeras u ovoj raspravi, ona se zove Anđelija, ako je ovde, ja bih je pozdravio i volio bih da uspene da je vidim. A tu si. Eto kako srpska mladost razmišlja o Srbima u Crnoj Gori i kako ćemo podršku imati u budućnosti. Anđelija, hvala ti što si došla. Ja bih zamolio da dalje ja ne trošim vaše vreme i vašu pažnju, nekoga ko najbolje ovde radi, odnosno predstavlja određene stvari publici, to je, kao što sam rekao, glumac Beogradskog dramskog pozorišta, Savo Radović. On će nam govoriti tekstove, odlomke iz tekstova Vladike Sava Kosanovića, čije ime inače nosi naše udruženje, kao što vi svi znate. Hvala.
3. i 4. vijeka poslije Hrista obježavali su mnogi hrišćani u afrikanske pustinje da se sklone od gonitelja vjere Hristove. Da okrutna gonjenja bijahu najžešća od bezbožnih plema, varvara i rimskih careva, od kojih se u tome odlikuje zločesti Dekije. Tako postadoše prvi pustinjaci ili osamljenici, monasi, koji docnije udruživši se osnovaše opštežića ili monastire sa propisanim pravilima strogoga života. Kao načelnici prvijeg monastira u Africi spominju se u 4. vijeku Antonije Veliki i Pavle Tivajicki, ali je i prije njih bilo tamo dosta asketa, isposnika. Po istoričnim svjedodžbama zna se da je sveta carica Jelena podigla mnoge bogomolje u Palestini, pa i pir na Svetom Sinaju za odbranu monaha. Amonije Kanevit, koji se iz Palestine doselio 373. godine, na posjeti Sinaj, veli da je tamo našao mnogo hiljada anakorista, pustinjaka i drugih hrišćana koji su se subotom svi sabirali u glavni kirijat radi ispovijesti, pričešća, zajedničke molitve i trpeze, koji je među njima bio najsposobniji znanjem i govorom. Taj je držao besjede i podučavao ih u vjeri i u svetom življenju. U 6. vijeku, između 529. i 565. godine, blagočestivi car Justinijan II, rasprostravši svoju vlast i nad Egiptom, proširio je i kirijat Sinajski, i to ovako. Njemu dođu 2 monaha sa Sinaja, kojima se pridruži iz Palestine i sveti Sava osvećeni, ljubimac Justinijanov, te ga u ime sve braće Sinajske zamole da ih uzme pod svoje pokroviteljstvo. On uvaži molbu i odmah pošlje svog arhitekta Stefana da rukovodi građevinom. Također naredi svom eparhu u Egiptu da od carinskih prihoda obrati koliko je nužno novca za građevinu saborne crkve na Sinaju. A da bi pak sveti podvižnici bili zaštićeni od napada varvarskih, naredite se 100 porodica Laza od crnomorskog pribrežja sa Erzerumom preseli na Sinaj, a toliko isto porodica iz Egipta kao straže monastirske. Ovo se 200 porodica Laza i Egipćana smjeste u 2 osnovana sela na putu Sinaj-Suec, 8 milja daleko od monastira. Nakon svega rečenog, Justinijan naredi eparhu egipatskom da od izvjesnijeg plodova koje je dala zemlja okrene 10. mjeru na Sinaj za izdržavanje monaha i njihovih čuvara. Još nekoliko kamenih ambara stoji i danas za sadašnje čuvare. Potomci onih preseljenika zovu se danas arapskim jezikom subjani, što znači sluge, čeljad, robovi. Od te riječi, valjda i u nas, Sibijan, domaća čeljad, a neđe i roblje. Odvede se crnogorsko roblje, vidi gorski vijenac. Mislim, delite moje mišljenje da nijesam pogrešio konstacijom da je najbolji način predstavljanja onog što je u Goricama angažovan gospodina Sava Radovića. Sad ću vam predstaviti čoveka koji se ovih dana ili ovih meseci intenzivno bori u ovom javnom dijalogu
Kosovo naše ili nije naše, profesor Fakulteta političkih nauka, dr. Časlav Koprivica. Braćo i sestre, dame i gospodo, Banjani, Rudnjani, naši gosti, kolege, profesori i studenti. Neću govoriti o Kosovu jer to je tema za druge prilike, zapravo za svaku priliku. Neću ocjenjivati ovo što je pred vama, ne samo stoga što sam i ja nešto malo dobavio i pribavio o ovoj knjizi koja je pred vama, već stoga što ćete najbolje vidjeti šta je u njoj kada je sami budete čitali. I moram vam priznam da čuli ste da je ovo najobimniji tom do sada. Ja moram da priznam da mi se desilo nešto što, kada god mi se desi, nekako predstavlja naknadnu indikaciju za to da ono što čitam je blagorečeno interesantno. Začitao sam se. U ovoj knjizi lako je začitati se. Zato što je prepuna raznorazne sadržine, zato što je prepuna stvari koje, makoliko da ste obavješteni o našoj prošlosti, prošlosti našeg naroda srpskog, prošlosti našeg kraja, našeg plemena, naših bratstava, naćete sigurno dosta toga što vam nije poznato. Dalje, ono što je važno jeste da, što je važno kao utisak, a šta je važno, sve to ćete sami, kao što rekao, vidjeti, jeste jezik. Ja stalno govorim studentima da nije sve nužno što je bilo nekada bolje zato što je bilo nekada. Kao što i obrnuto ne važi. Ali ono što mogu da, koliko je meni dopušteno kao nekome kome nije struka jezika, mada je nama iz Banjana i Stare Hercegovine jezik nekako pozvanje svima, ono što mogu da kažem, čini mi se bez opasnosti da pogriješim, jeste bezmalo jedna vrsta ne samo divlje, nego malo i zavisti prema našim precima, čija je riječ bila neuporedivo čistija, jasnija, sadržajnija. I mi danas, koji se trudimo da zborimo ovako i onako, ne možemo da se mjerimo sa njima nekadašnjima. Valjda je to stoga što u tim oskudnim, teškim vremenima, kada se živjelo, kako znamo da se živjelo, riječ, obraz i čast je bilo jedino manje više što su naši preci mogli imati. Zato je riječ bila tako skupa i dragocjena. Prva sveska, kada se pojavila, to je bio događaj. Događaj koji je obećavao, koji je pomalo budio i, da kažemo, zebnju. Da li ćemo moći da budemo na onom nivou koji smo sami sebi dali kao zadatak. Pa se onda to ponovilo. Pa se onda bilo da to nije bilo slučajno. Značilo da ne odustajemo. Treći put, ovo je treći tom, i sada je jasno svakako da će biti jedan u dugom nizu knjiga koju, eto, ove godine priknjiži smo. Kada se pojavio treći tom, postalo jasno da je to niz, da je to tradicija. Gospod, ovo je tradicija. Za godina smo, pa sada da vidimo dokle ćemo stići. A oni koji su pokrenuli, ja neću govoriti ponovo, vi dobro znate ko je najzaslužniji za ovo, oni su ovdje prisutni, njihove imena su ovdje. Oni koji su pokrenuli dali su veliki zadatak najprije sebi, a sada, kada je već ovo postala tradicija, i onima koji će doći posle nas, koji će imati
jedan minimalni, najteži zadatak da ne odustanu, da ovu tradiciju produže. Šta znači ova sveska? Ko smo mi? Ne u onom smislu, ma ko smo mi, nego zapravo ko smo mi? Ko smo mi koji se ovom sveskom legitimišemo? Da, mi pokazujemo njome ko smo i šta smo. Ko smo nekada bili i ko bismo, ako bude snage, želje i volje, htjeli da ostanemo. U vremenu koje živi od zaborava, nekako sve što je bilo nekada potiskuje se lako u zaborav. Ne zato što nam je teško da pamtimo, već zato što se čini da je uvijek važnije i bolje i svježije ono što će doći, što tek dolazi. Tako nam je doba. Mi, međutim, držeći ovu tradiciju, pokazujemo da mi nismo samo skupina ljudi koji, eto, sticajem nekakvih okolnosti, nekakve faktičke datosti, ima isto porijeklo, koje dolazi sa istoga prostora, koje se zove istim imenom, koji iz toga ima iste zajedničke uspomene, lične i porodične, rastveničke, plemenske i tako dalje. Mi ovdje svjedočimo važnost porijekla. Ovo pokazuje da je porijeklo važno, da je to vrijednost. Naravno, porijeklo samo po sebi ne može biti vrijednost, jer ne možemo mi, ovi ovdje koji sjedimo i stojimo danas ovdje, i svi oni Banjani, Rudinjani, koji su u Beogradu, Srbiji, Crnoj Gori, širom svijeta, dakle oni koji predstavljaju sadašnji naraštaj, onih koji su nekada živjeli, obitavali, stvarali, ne možemo se, tako kažemo, šlepati na njihovoj slavi. Ali ako išta možemo da uradimo da valja, a naravno i na nama je, kao i pred našim predsima, kao pred svaki naraštaj naših predaka, da uradimo nešto po čemu ćemo biti zapamćeni, da pokažemo da, kako bi se to reklo, nijesmo najgori naraštaj od svih onih koji nekada je bio. Dakle, mi, ako išta treba da uradimo, to možemo da uradimo samo inspirišujući se onim valjanim što je nekada bilo. Ja često imam običaj da kažem, možda sam i to dosadio, ali, znate, po onom starom latinskom, o istom je uvijek isto, pogotovo ako je to neko rekao prije mene, i ako je rekao tako dobro, da se to ne može bolje reći, a to je Ivo Andrić. Sam Ivo Andrić, koji nije bio samo istoričar po struci, već neko koji je jako dobro osjećao živu tradiciju. Živu tradiciju, ne rekao, tradicija je ono što ostane. To jeste ono što je bilo, a on dobija svoj smisao ako bude polazište, podloga za ono što će ostati. Ako to valja, a mi se trudimo i gledamo i svako svojim životima ličnim, i kao pripadnici jedne skupine koje se zove pleme Banjana Rudinjana, da za sobom ostavimo više i bolje nego što smo zatekli. Sada, šta je ovdje, rekoh, knjiga je bogata, sadrži nam. Ono što ovdje, međutim, čini mi se, makar za mene, daje ton svemu ovome, to je godišnjica bitke na Grahovcu. 150 godina je te čuvene bitke. Ono što je važno u svojoj priči o tradiciji jeste da mi pokazujemo da možemo da obnovimo svoju tradiciju, da smo imali ljetopis, to je jedna vrsta forme koja manje više u realnom vremenu prati ono što se dešava sa poviješću. To je povijest sadašnjosti. Međutim, pošto smo mi dugo vremena bili zabatalili svoju tradiciju, svoju povijest, a dobar dio te tradicije, te povijesti je proticao u goloj borbi za opstanak, kada se nije imalo vremena ni za kakvo drugo pamćenje osim ono uzgusle, ovaj ljetopis nadoknađuje ono
što nismo činili kada nisu mogli ili kada zbog povijesnih okolnosti to nismo htjeli da radimo. Ta bitka na Grahovcu, to je naša velika tradicija. Dugo vremena smo mi zapostavili svoju tradiciju i slavili neke druge i nečije tuđe. Simbolički je dosta važno što i dalje se recimo i našoj zemlji, ne samo u našoj slavi 1. maj, za koji, pravo da kažem, nikad nisam bio načisto šta on simbolizuje, ali mi treba da se podsjetimo da, makar za nas, Banjane, Rudinjane, mada je to bila velika pobjeda i Crne Gore i Hercegovine, 1. maj 858. godine, dakle prije 150 godina, bio je dan kada se završila jedna od najslavnijih pobjeda crnogorske vojske. U ovoj knjizi imate dosta o hajducima, o realnim hajducima, ne nekakvim mitovima, o ljudima koji su iz osjećaja dostojanstva, časti i želje samo da ih ostave na miru, bili prinuđeni da se odmetnu, da napuste porodice i da žive od danas do sutra. Oni su preteče slobode. Da nije bilo hajduka, ne je bilo ustanika. Hajduci su prvi koji su svjedočili da se može biti slobodan. Ali oni su bili manjina koja je samo čuvala zublju. Tih 50. godina 19. stoljeća Banjani i Grahovljani, i ne samo oni, nego i naša braća koji su ostale s druge strane tih i tadašnjih, a i današnjih granica, koje su granice koje dijele nas, a ne razdvajaju dva različita naroda. Dakle, tih 50. godina mi smo bili faktički permanentnom ustankom. Vidite ćete jednu interesantnu stvar, bez obzira na to što je turska sila 52. godine, kada je došao Mrpaša Latas, stalno pritiskala i više puta znala da nadjača. I posle tih pobjeda i poniženja i pogibija imate recimo odluku glavara Banjana i Grahovljana da neće da plaćaju porez, harač sultanu, nego će ih plaćati na Cetinu. Jako su formalno dalje pripadali Turskoj carevini. Zašto je ta 158. godina važna? To je godina kada smo mi osjetili dašak slobode, da bismo 20 godina kasnije i formalno pripali državi tadašnjoj Srpskoj i Crnoj Gori, koja je bila slobodna i formalno dobili slobodu. Mi smo tada od Hercegovaca i Starohercegovaca postali još nešto. Postali smo i Crnogorci. I to smo i danas, i Crnogorci i Hercegovci. Zapravo, izvorni Crnogorci su bili oni Srbi koji su sami sebe oslobodili. I to što smo mi uspjeli da konačno potvrdimo u bici na Vučijem dolu, tome su sanjali i naša braća koji su ostala s druge strane granice. Mi smo zajedno vojevali i četovali i sa Zupčanima, i sa Gačanima, i sa ostalima, koji mi danas zovemo Hercegovci, iako smo i mi Hercegovci. I oni su htjeli ono što je nam uspjelo, da postanu i Crnogorci, ali to mi nije pošlo za rukom. I evo, danas je tako. Šta je bolje? Posle svih iskustava, teško je reći. Ako pogledate, recimo, te zgode i nezgode Hajduka, vidjet ćete da su im glavni dušmani i neprijatelji bili ljudi koji su govorili srpski. Ljudi koji su svoje nekadašnje posrnuće, svoje ili svojih predaka, kada nisu mogli, htjeli ili želi da izdrže u svoje tradicije, u svom imenu, kada su to posrnuće pokušavali da premetnu u vrlinu, izumijevajući svoj novi identitet i prezirući one koji su istrajali u svom starom identitetu, ali tako što su izumijevali nekakve nove identitete, pa su ovi koji nisu preverili, to može postajali Vlasi, a oni su to može bili Turci. To i danas imamo u Crnoj Gori. Valjda je lakše mrziti svoga brata kada mu zalijepiš drugo ime i kada sebe počne da zoveš drugim imenom. Nadijevanje različitih imena unutar istoga naroda obično je početak raznoraznih zavora. Šta je ostalo od svega toga? Uprkos tome
što su zajedno s nama borili, naša braća s druge strane, potonje granice. Oni su ostali najprije u tadašnjoj Sultanove Hercegovini, koja je postala uskoro Ćesarova Hercegovina, da bi onda posle ulaska u zajedničku državu, posle nesebičnog žrtvovanja za jugoslovenstvo, za što smo dobili prije svega naša braća s druge strane, potonje granice, da su dobili jamu i kamu, i posle bespuća, bratstva i jedinstva, ulaganje u neku drugu tradiciju u koju smo se samo mi vjerovali i zaklinjali se, ni niko drugi. Došlo je do Slobodilačkog rata 1992. 1995. godine, da bi Srpska Hercegovina postala ono što je oduvek bila Srpska Hercegovina. I sada ispada jedna vrsta ironije, da mnogi od nas, koji su zadojeni ponosom na svoje pretke i na Crnu Goru, pomalo zavide Hercegovcima. Država gdje je naša postojbina nije ona država za koju se borili naši preci i ona nema mnogo zajedničkog sa njihovim idealima. A bojim se da smo i mi, ne samo mi koji živimo ovdje, takozvani terazijski Crnogorci, nego i oni koji gaje, naši rođaci i plemenici koji gaje ovakve tradicije u Crnoj Gori, poprilično sumnjivi toj državi, kao oni koji nisu mnogo dosluhu sa onim u što se ona zaklinje i čemu teži. I u pravu su, nismo zaista. I sada imate jednu vrstu blage ironije, a povijest je tlo ironije i poduke. Treba znati učiti od nje. Nama su starocrnogorci znali često da prebace da su mi, eto, Hercegovci, to je samo Hercegovci. Pa smo mi taj odnos znali da prenesemo i na svoju braću s druge strane granice. Sada ispada su stvari malo drugačije. Ali ono što iz svega ovoga možemo da zaključimo jeste da ne samo ničija nije gorela do zore, ne samo to da sve što se desi ima neki svoj razlog. I ono što je ključno jeste da ako stvari u povijesti krenu onako kako ne želimo, onako kako nas nisu učili, onako kako ne spada u naše pamćenje, u naše slovo, ne treba očajavati, ne treba se predavati našim precima 50. godina 19. stoljeća i pogotovo prije toga bilo je mnogo teže nego nama i mnogo teže, jako je to lakše reći da iz Beograda, i mnogo teže nego našim prijateljima koji svjedoče srpsko ime, srpski identitet dolje u Crnoj Gori. Ali iz svega ovoga možemo zaključimo da povijest jeste prevrtljiva, ali iz nje se može dosta naučiti ako imamo svijesti, pamćenja i volje da učimo od nje i prije svega, iznad svega, da istrajemo u onome što smo bili i što ćemo, ako Bog da, do vijeka biti. Knjige kao što je ova pomažu nam da se držimo magistrale našeg sjećanja i ona predstavlja još jednu ciglu, još jedan kamen u zidanici banjsko-rudinskoga, hercegovačka, crnogorskoga i srpskog identiteta. U to ime, u nadi da ćemo ponovo biti ono što smo bili, za ponovo srpsku crnogorsku Hercegovinu i za ponovo srpsku Crnu Goru. Hvala vam pažnje. Zahvaljujem profesoru Koprivnici na ovako adaptivnom izlaganju. Čuli smo i od njega da ljetopis prati istoriju, a ja bih vas upoznao sa jednim razmišljenjem na promociju Nikšića ove godine, kada je dr. Budo Aleksić izgovorio jednu rečenicu da ne postoji u Crnoj Gori institucija koja može da izda godišnjak ovog obima. Čak i ustvrdio činjenicu da Centralna biblioteka Crne Gore može u 3-4 godine da napravi godišnjak ne veći od 120 stranica. Hoću da i kroz ovo potvrdim neke od činjenica koje istekao gospodin Koprivnica. Dragi moji zborovniče, bečki ministar financija – ', 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
odzborit ću i kako. Prilikom ustanka u Hercegovini 1882. Bečka vlada je zamjerila svojim vojnim i civilnim rukovodiocima u Sarajevu što nijesu bili budni da preduprede ustanak. Zato je u toku ustanka izvršila smjenu čelnih ljudi. Namjesto ministra financija Josipa Slavija, zaduženog i za Bosnu i Hercegovinu, postavljen je Benjamin Kalaj. Za poglavara zemaljske vlade umjesto generala Hermana Dolena došao je konjički general Johan Apel. A za civilnog doglavnika imenovan je ugarski Srbin, baron Fedor Nikolić Pravoslavac, čak unuk srpskog knjaza Miloša Obrenovića. Ko je Kalaj? Porijeklom je Mađar. Prethodno je službovao u Beogradu, naučio srpski jezik i čak se bavio srpskom istorijom. Krajem jula 1882. došao je uz veliku pompu u Sarajevo. Prvo se sastao sa vojnim rukovodstvom, a onda je primio i našu srpsku delegaciju od 22 člana koju sam ja predvodio. Prijem kod njega bio je usiljen i hladan. Pošto sam mu zaželeo dobrodošlicu, iznio sam šta su sve austrijski činovnici i soldati činili srpskom narodu i pravoslavnoj vjeri. Podvukao sam da je srpski narod u toku ustanka u mojoj eparhiji bio lojalan caru i njegovoj upravi, te da njegov dolazak smatram kao dolazak Mesije koji će spasiti srpski narod. On je uzborio kako će svako nasilje biti spriječeno, a da se za sve teškoće obratimo baronu Nikoliću, koji je također pravoslavac. Zatim je podigao ton i dodao: ja držim da u Bosni postoji samo jedna narodnost, bosanska, a ona je raznih vjera. Mi smo se samo pogledali i vidjeli kao na dlanu s kim imamo posla i šta nas u buduće očekuje. Prethodno sam se sa ovim čovjekom, neprijateljski raspoloženom prema Srbima, 2 puta susreo. Prvi kada sam rukopoložen za arhimandrita, a drugi odmah po ovom susretu u Sarajevu, kada sam septembra 1882. godine putovao u Trst da pozdravim cara i caricu. Kalaj je, kako sam saznao, imao udjela u opredeljenjima da se ja izaberem za mitropolita. Šta je od mene očekivao, to je bila njegova stvar. Ali se poslije stalno objeđivao preko dostave svojih doušnika da sam ja nešto drugo od onoga što je on mislio. 4. moj susret s njim desio se u Beču, maja 1883. kada sam bio pozvan na audijenciju kod cara. Odmah po posjeti caru primljen sam u njegovoj porodičnoj kući. Za razliku od onog hladnog i mrzovoljnog čovjeka iz Sarajeva prethodne godine, bio je izuzetno raspoložen i predusretljiv. Ostali smo u razgovoru punih 6 sati. Zaskakao me svim mogućim pitanjima. Zborio je da sam izuzetno cijenjen od cara i od carske vlade, zatim da nemam razloga zbog pojedinačnih ispada da se toliko žalim na katolički kler i na austrijske činovnike. Pružio sam mu niz ubjedljivih dokaza šta oni rade da pomijate Srbe i kakve sve okrutnosti doživljava srpski narod. Zaključio sam da sam se obavezao i u hirotonijskoj besjedi koja je za mene sveto zavještanje
da ću posljednju kap krvi uložiti za svoju vjeru i svoj narod. Rastali smo se srdačno, kao da smo se o svemu saglasili. Dobro sam znao šta me posle ovoga moga tvrdoga i nepokolebljivog stava očekuje u narednom periodu. Zahvaljujem gospodinu Radoviću. Čuli ste naravno da je pre 20 godina u Nikšiću jedna grupa profesora ostala bez dnevnika zato što je odbila da predaje maternju umjesto srpskog jezika, a taj jedan od njih je ozbiljno učesnik u ovom projektu i saradnik gospodina Mićevića, sa kojim ni Milo Đukanović ne izlazi na kraj zbog njegovog oštrog pera. Veselin Matović, pa ga molim da nam se javno obrati. Poštovani predsjedniče Udruženja Banjana i Rudinjana Vladika Sava Prostanović, dragi Banjani i Rudinjani, dragi naši prijatelji, dame i gospodo, prenosimo vam pozdrav iz Banjana i Rudinja, iz Hercegovine, iz Nikšića, iz Crne Gore i donosimo vam ovu poštu koju su vam poslali vaši preci prije možda 100-150 godina, pa se ona negdje bila zagubila po nekim knjigama i arhivama i evo, hvala Bogu, ona nekako nije uništena, pa je mi kupimo i sabiramo i s vremena na vrijeme evo je donesemo i to je i smisao neki ovoga posla koji mi radimo. Dakle, da ljude koji ne znaju, a nije loše ni svi mi da se posjetimo. Dakle, Banjani i Rudine, prostor između Nikšića i Vileće, kao ostalo i cijela istočna Hercegovina, geolozi kažu najljući je kras na evropskom kontinentu. Po tome bi onaj ko nikada nije bio tamo, ko nikad tamo nije došao, mogao pomisliti da je to pust kraj u kome nema ljudskih staništa, niti ih ikada bilo. Međutim, ovaj prostor je iznenađujuće bogat spomeničkim i sakralnim nasljeđem, počevši od niz onih nekropola, stečaka, onih srednjovjekovnih spomenika i to uglavnom sa velikim brojem primjera pisanim ćiriličnim pismom, a ne kako se to nametalo nekakvom sančicom i tom kombinacijom koju je pravio Benjamin Kalaj, o kome smo malo prije toga čuli. Tu je veliki broj crkava, crkvišta, 2 crkve i sa freskopisom iz 17. vijeka, tu je drevni manastir Kosijerevo i mnogo čega drugog. Na tom prostoru nalazi se Crvena stijena, arheološko nalazište sa najdubljim kulturnim slojem na Balkanskom poluostrvu, tako kažu stručnjaci, ja ne znam, sa izuzetno očuvanim ostacima materijalne kulture. Istraživanja su pokazala da tu postoji čak 31 kulturni sloj. Crvena stijena je bila naseljena još u paleolitu, kao i kasnije u doba mezolita, neolita i metalnog doba. Najstariji kameni artefakti su stari oko 180.000 godina. Ovo navodim samo zbog toga da bih istakao ovo kako je taj prostor ipak oduvijek bio naseljen i kako se na tom prostoru život uvijek razvijao. Hvala Bogu, razvija se i danas, mada je danas malo toga manje, malo je nešto usaknulo,
ali nadajmo se da će doći vremena da će se opet to obnoviti. Tu se dakle odvojkada živjelo. Doduše u oskudici, monaški, duralo se i deveralo, ali ispisivala se i istorija. Njegovalo se čovještvo, bogoljublje i pravdoljublje. Hajdukovalo se da bi se opstalo i ginulo za vjeru, za svoj narod i državu. Čuvao se obraz svoj i svoga bratstva i svoga plemena. Uzgred da napomenem da su Banjani i Rudinjani sačuvali obraz i čojstvo i kad je to bilo najteže u vrijeme bratoubilačkog rastrojstva tokom Drugog svjetskog rata. Tamo je bilo neuporedivo manje žrtava od Bratske Luke nego bilo gdje drugo na prostorima Crne Gore i Hercegovine koji su bili obuhvaćeni tim užasom. Skoro sve važno što se događalo u istoriji srpskog naroda prelamalo se preko ovog prostora. Sve od vremena Nemanjića i Kosova, Crnojevića i Kosača, ustanka Vojvode Grdana, Kandijskog i Morejskog rata, ustanaka Luke Vukalovića, Nevesinjske puške, svjetskih ratova, sve do današnjih raskola. Dvije najslavnije bitke u istoriji Crne Gore i Hercegovine odigrali se na ovom prostoru, Grahovačka i Vučedolska. U svim tim događanjima učestvovali su i dali značajan doprinos Banjani i Rudinjani. Ovaj prostor iznjedrio je ne samo veliki broj vrsnih junaka i narodnih vođa, nego, kad je došlo vrijeme za to, i niz znamenitih stvaralaca, naučnika, pisaca, slikara, poznatih na cijelom srpskom govornom području, pa i šire. Ipak o svemu tome naša su znanja, kako kod mlađih, tako i kod starijih generacija, veoma oskudna. O mnogima od tih znamenitih ljudi sve do skoro, mnogo se više znalo čak na strani u sredinama gdje su oni stvarali, nego u njihovom zavičaju u Banjanima i Rudinama. Recimo, čuli smo o jednom od najznamenitijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, mitropolitu Savi Kosanoviću, koji je njegovim bezvodnim Banjanima sagradio čuvenu zadužbinu Vladičinu vodu. Znalo se skoro samo to. Svi smo znali Vladičina voda, to ona je napravio vladika Sava Kosanović, mitropolit Davor Bosanski, čak i ovo mitropolit Davor Bosanski, nijesmo baš dobro bili savladani. Ko je znao i koliko za njegova rvanja sa Benjaminom Kalajem, čusmo malo prije o tome, oko očuvanja pravoslavlja i srpskog imena u Bosni i Hercegovini. Ko je znao i koliko za njegova književna i bogoslovska djela, za njegov putopisac na Sinaj, čuli smo iz njega malo čas odlomak, jedan od nekoliko najljepših putopisa u srpskoj književnosti i druga njegova djela. Ko je znao i koliko o značaju naučnog dijela Pavla Miljanića, recimo, jednog od prvih profesora Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i njegovog osnivača. Čovjeka čijoj se oštroumnosti divio i sam Mihajlo Pupin i pisao mu pisma koja ćete naći u ovom broju časopisa. Ili njegovog brata Nika, jednog od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, također čovjeka koji je održao prvo predavanje na tom fakultetu čak u 28. godini. I kome je srpski narod povjerio čast da bude predsjednik za izgradnju odbora za spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu i da ga on otkrije.
Čak vjerovatno i one riječi koje na njemu pišu jesu riječi Nika Miljanića. Volimo Francusku kao što je ona nas voljela, mada evo vidimo kako nas danas voli. A da li ikad pita? Ko je i koliko znao za djelo Jefta Milovića, jednog od najpoznatijih knjigošologa, bez čijeg se istraživanja danas ne može napisati ni jedan valjan rad o Njegoševom djelu. Ili Dušana Kosovića, koji se svojom naukom proslavio širom Amerike. Koliko se danas u Banjanima i Rudinama zna o našim savremenicima, znamenitim piscima, recimo Milanu Komneniću, nedavno preminulom, pa zatim Petru Sariću i drugima. O brojnim profesorima univerziteta, širom bivše nam države Jugoslavije, o uspješnim sportistima, inženjerima, pravnicima, privrednicima. Koliko se zna za mučenike i stradalnike iz dva svjetska rata, pa i iz ovog posljednjeg. Jesu li popisana njihova imena i znaju li se? Zaborav, programirani i poželjni zaborav, pandemija savremenog čovječanstva. To je najstrašnija bolest novog vremena, čovječanstva, zaborav, koja od pojedinaca i naroda pravi obezlanjene mase da bi se stavile u službu raznih demonskih ideologija i interesa. Učinio je i čini da se sve to istisne iz našeg pamćenja i učini nevrijednim našeg interesovanja. Odnosno da se od svega toga odreknemo i kažemo: to me ne zanima, ja s tim nemam ništa, ja imam svoj život. Tako kažemo, ne znajući da se time odričemo svoje legitimacije i stajemo u red kandidata za sluge i robove kome god ustrebamo. Eto razloga za pokretanje i eto smisla postajanja ovog ljetopisa. Ne dakle da bismo se pohvalili pred drugima, nego da bismo što saznali o sebi samima i da bi nam bio svojevrstan lijek od zaborava nama današnjima, da malo zakasnio, i našem potomstvu. Time se objašnjavaju i njegova obijnost i razluđenost u brojne rubrike koje su se same nametnule kao izraz pretenzije da se što potpunije monografski obuhvati cjelovit život ovog prostora, njegova prošlost i sadašnjost, istorija, etnologija, materijalna kultura, duhovnost, jezik, stvaralaštvo narodno i umjetničko, znamenite ličnosti, sve dakle što treba da se arhivira i sačuva od zaborava. Ne zaboravi ko si i ne zaboravi me. To su vječne opomene iz grobova naših predaka. Zato nema teže grijeha, ali ni gore bolesti, kako za pojedinca, tako i za narod u cjelini, ako od zaborava svojih predaka i svoje prošlosti. Onaj koga obuzme ta bolest, više nema odgovornosti ni pred Bogom, ni pred ljudima. Da je tako, najrječitije nas uvjerava stanje u kome se danas nalazi Crna Gora, podijeljena u dva tabora, navodno dva naroda, Srbe i Crnogorce, iako tamo niti je kad bilo, niti danas ima Srbina koji nije Crnogorac, niti Crnogorca koji nije Srbin. To se nije dogodilo bez razloga. Tamo je na djelu, kako reče pjesnik, ne samo zaboravljanje, nego istraga predaka. Ta nametnuta podjela liči na igru. Na ono kad smo se nekada kao djeca dijelili u dva tabora da se mačujemo baturicama i ljeskovim prutevima. Pa su jedni bili Srbi sa Milošem, a drugi Turci sa Muratom na čelu. Odnosno jedni četnici, a drugi partizani. I jeste to igra, nažalost, ali đavolski opasna, maloumna i demonska igra koju je zaigrala i zavrgla skupina političkih avanturista i pustahija
da bi po isprobanom receptu zavadi pa vladaj, u njihovo znači, kod njih to znači vladaj i pljačkaj, izazvali razdor u narodu. Ne trenutan i površinski, nego korijenit i trajan, za koji nisu bile dovoljne samo političke i ideološke podjele kakvih je u Crnoj Gori bilo i ranije, ali koje ipak, bez obzira na sve njihove posljedice, nijesu izazvale podjelu u narodu kakvu danas imamo. Da bi se to izvelo, to jest da bi se od jednog napravila dva naroda u Crnoj Gori, trebalo je smisliti jezičku podjelu. Drugčije rečeno, iskopati jamu u kojoj će se survati cjelokupno njeno pamćenje. Na rubovima te provalije brojne političke stranke savile su svoja sigurna gnijezda iz kojih decenijama već vode međusobne jalove bitke sa unaprijed poznatim ishodima, ne ostajajući nam nimalo nade da se u nekom doglednom vremenu bilo šta tu može promijeniti. Ipak, promjene su moguće i neminovne. Ako ne naše, a ono neke će buduće generacije, ispod ideoloških skorelina i namaza našeg vremena, iskopati istinu o sebi i svom kulturnom nasljeđu. Mi koji u te promjene vjerujemo, dužni smo da im ostavimo, odnosno dostavimo valjanu argumentaciju i makar time opravdamo svoje postojanje. Kao značajan prilog toj argumentaciji vidimo i ovo što je sadržano u ljetopisu Vanjana i Rudina. Hvala vam na pažnji. Nadam se da bi profesor Matović neće zameriti, ali moram da se našao da nije ostao bez dnevnika, on i njegova supruga, možda ga mi ne bi imali danas ovako bogatog, nadahnutog i preciznog. Šalim se, gruba je šala svakako. Gruba je nešto slično. On je otac 4 dece, maloletni u trenutku kada su jednu suprugu ostali bez parčeta hleba, bez elementarnih uslova za život i zaista veliki borac i veliki potencijal bio i večeras je to na najbolji način nama predstavio. Ovde je Marko Bačević, glumac, on i ja često se viđamo i pričamo, ali nikad nisam razumeo da li je glumcima lakše, oni uvek govore tuđe tekstove, da li im je lakše govoriti prozu ili poeziju. Pa bih da zamolimo Sava da nam nešto recituje. Milan Komenić, pesma Pir. Sa gubilišta i glavosekovina raste otadžbina. Ispod kame od bratske ruke, uz leleke, kroz jauke, točeći krv umesto vina, raste domovina. Iz bezdanica i golubnjača, zasutih krečom, bez krstača, kad lobanja načne mahovina, raste domovina. Ili u nedoba, pred razdanje, čim nestane pirovanje, te braća braću smaknu, a na truplima gavrani graknu, iz sitnih jama, iz jazbina, raste otadžbina. Ispod ikone Svetog Jovana, umesto smokava i duvana, kandila, oraha i pšenice, u koju zure mrtve zjenice, leže Miluša, Vidak i Stana. I do nje dete od godinu dana. Rado uz ognjište, Rado je na sisi, majka zaklana, a otac visi. Mrtva ruka sestre brani mrtvoga brata. Drška noža iz preklanoga vrata. Uspravni u smrti, strašni
i nevini nazdravljaju domovine. Ja sam siguran da će dvojica ljudi, profesora medicinskog fakulteta i elektrotehnike, kupiti po jednu knjigu upravo zbog Ninka Miljanića, osnivača medicinskog fakulteta, i Petra Miljanića, koji kolega sa elektrotehnike zna verovatno veliko broj njegovih patenta. Na kraju će nam se predstaviti urednik ovog malog štiva, što bi rekli, jedan gonič robova, čovek kome ni milo, eto, malo da sam pomenuo, ne može da izađe na kraj da se odbrane od njegovih kolumni koji izlaze svakog ponedeljka, čini mi se, u danu. A kako je saradnicima, pa i meni sa njim, čućemo. Poštovani prijatelji, poštovani predsjedniče, ja nisam znao da sam oštar, imam tu takvu oštrinu, opasnu oštrinu, ali da verujem tebi, pošto ne teže sebe vidjeti. A dok sam slušao ljude koji govore o ovom ljetopisu, ja sam se pomalo nekako nanovo uzbudio, osjećajući da u njemu ima nešto više i nešto jače i nešto dublje nego ono što sam ja mislio da ima. I svakako da me raduje takvo čitalaško osjećanje i tako istinito, zasnovano, realno predstavljanje ovog ljetopisa, i svakako knjiga koja se može vidjeti i dogledati nije neka knjiga, tek je knjiga ako zaslužuje da se dogleda, sagledava i opet čita i opet ne dočita. A takva je knjiga koju mi nosimo u svom pamćenju. I takav je čovjek koji se bori sa sobom i sagledava i razgledava sebe koliko to može. I vidi da tome nema kraja. Drago mi je dakle ovdje da vidim Banjane, Rudinjane, naše ljude iz Crne Gore, iz Hercegovine, ali već se ovdje pomenulo da Banjani imaju tu prirodnu sabornost. Oni vole da se sabiraju i da se sabiraju oko nečega što je bitno, što čovjeka više čini čovjekom. Ali mi je još draže da Banjani mogu da sabiraju i druga plemena i druge ljude. I to je smisao ovoga časopisa koji je po imenu lokalan, ali po unutrašnjoj sadržini i intenciji i htjenju on bi htio da predstavi ono što je bitno i na neki način univerzalno i jednako važno za naš narod u bilo kom plemenu da živi. Jer ovaj časopis to pokazuje i naše, da kažem, vaspitanje na ognjištu to pokazuje. Da se čovjek opire i da se čovjek veže i da se pronalazi i da krči sebi put u svoje porijeklo upravo preko tih kristala pamćenja, preko onih suštinskih momenata naše istorije, naše običajnosti, prirode našeg čovjeka, mudrosti sabrane kroz vremena koju ljudi nose sa sobom i dopisuju u knjigama. Kako čovjek ljubi
da dodirne ne samo svoje lokalno porijeklo, nego da dodirne istinu čovjekovu. A samo treba, evo pogledat ćete ovdje u ovom ljetopisu narodne poslovice, koje vi sve znate, vi imate ih negdje u podsvijesti. Vidite to čudo, to blago, te kristale iskustva i kristale mudrosti koji nas povezuju sa najdubljim istinama života, sa biblijskom mudrošću. I kad dolazimo do tih osnova, do tih kristala i tih svjetlosnih zraka unutrašnjih, da doista imamo osjećanje da smo narod među narodima, da smo i mi dotakli sa naših lokalnih prostora tu dublju i delimično najdublju istinu. I da to imamo u svom nasljeđu i da iz toga se obnavljamo. I to je naša relaksacija duhovna i obnova. Ovdje su pomenute mnoge značajne ličnosti na koje se oslanja ova knjiga. A evo i ja da pomenem čelnika naših ličnosti najvažnijih iz Banjana, vladiku mitropolita Savu Kosanovića, koji je živio u tom najsloženijem istorijskom vremenu i u najsloženijem kulturološki, politički, geopolitički, na najtješnjem, najzgusnutije protivrečnostima. Dakle, na takvom je mjestu živio u Sarajevu 80-ih godina 19. vijeka, gdje su se sudarile i latinska propaganda, i bečka sila, i carigradska jedna pravoslavna koncepcija, i borba naroda za goli opstanak i za opstanak u svom imenu i prezimenu. Eto, taj Sava je obilježio to vrijeme, našao se kao živi svjedok koji je posvjedočio sve te protivrečnosti i iz njih izašao kao čovjek i vitez. I kao, dakle, on je poznat kao veliki dobrotvor, kao veliki kulturni djelatnik, jer je bio član svih najvažnijih kulturnih srpskih institucija toga doba i sarađivao u svim časopisima tog doba. I dao priloge za svaku tu instituciju i voljnom i nevoljnom i svom plemenu u Banjanima. A ovdje ste čuli i o znamenitim Miljanićima, o Niku i Petru i Pavlu. A jedna koincidencija ovdje postoji, da je ovaj vladika Sava, uočivši njihovog oca Petra, kao pametnog, bistrog i spremnog za školu, on mu je izdejstvovao stipendiju i taj je Petar izučio pravne nauke u Beogradu, a potom isto uz podršku Save Kosanovića završio je medicinu u Petrogradu. A potom je bio dvorski ljekar kod knjaza Nikole. I ubrzo je završio svoj život, ali je osnivač bolnice Danilo I na Cetinju i uopšte saniteta u Crnoj Gori. On je osnivač i on se drži kao onaj koji je prosto utemeljio medicinski i bolnice u Crnoj Gori, a to je potvrdio njegov sin Niko i usavršio i doveo do najvišeg stepena. Eto, i ti odnosi čudesni, da je Sava
Vladika Sava bio nekako vođa duhovni, tajni rukovodilac ovih velikih ličnosti kojima se, evo, ovdje smo čuli, divio jedan Mihajlo Pupin. Vidjet ćete ta pisma Pavlu Jeliću. Ovdje su, dakle, i naši savremenici. U rubrici savremenici ima najmanje 20 autora. Ima ih i možda 25. I oni nisu samo književnog žanra. Oni su, neki su filozofi, esejisti, neki su naučnici, neki su mudraci i sve ćete naći te ljude koji su izrasli iz našeg duhovnog, vanjskog, rudinskog, svesrpskog, kosovskog nasljeđa. Dakle, prosto stavljam akcenat na tome da iako je ovo časopis lokalni po imenu, sve što je tamo ipak je bitno za cijelinu, za srpski narod gdje on god da živi. I bitno je, ajde da kažem, i taj prilaz prošlosti. Jer evo, svi se poubijasmo da se snađemo u sadašnjosti i da nekako omogućimo našu budućnost. Ali ovdje se vidjelo iz ovih divnih prilaza kako je bitno, važno prošlost. Kako je važno nalaziti te žive oslonce. I kako čovjek, bez obzira koliko on u savremenosti se dobro snalazi, ako nema tu dimenziju, povezanost živu sa svojim osloncima, sa svojim nasljeđem, njemu nešto bitno fali. I nije to, i ne može se uvrstiti u značajne ljude. Bez te dimenzije, prosto čovjek ima jednu unutrašnju prazninu koja je danas vrlo česta kod savremenih ljudi i savremenih intelektualaca. Dakle, ovi Miljanići jednom su rekli kad su bili u Banjanima kao izbjegli iz Beograda u Drugom ratu, niko je tamo osnovao vojnu ambulantu i njih nekoliko su, dakle, sin Niko, Petar. Oni su došli kod svojih Miljanića i tu su živjeli nekoliko godina. I ovaj u svom autobiografskom zapisu je rekao: više smo mi naučili, mi učeni koji su došli iz Pariza, iz velikih centara, više smo mi naučili od tog prostog naroda, nego taj narod od nas. Eto, u tom smislu i mi večeras se sabiramo, razmišljamo, otkrivamo djelimično ono što je bitno i bez čega ne možemo i sa čim smo zaduženi i što smo dužni da osvetljavamo, da bi to nekako predavali u buduće, jer je to so, mudrost, život i dug prema našem porijeklu. Hvala vam. Da nije surovo zahtevan, ne bi ovo delo bilo danas na stolu. Tako da nećemo se izvinjavati na ovome što mislim da je terač, a to mnogo bolje znaju i bliži njegu. Gonić, tako je. Ja bih zaista još jedan puta zamolio Savu da čujemo kako govori pesmu Radomira Uljarevića, jednog književnika iz Crne Gore i izdavača. Ovdje leži Bog je naslov pesme. Pesnik Goran Đorđević pronašao je neništiva slova na srpskom groblju u Prištini. Nakon bombardovanja na polomljenoj nadgrobnoj ploči preživao je natpis: ovde leži Bog. Ovde leži Bog. Je li to sve što je bilo i što je preostalo od imena Bogoljub?
Bogoslav, Bogomil, Bogdan. Ili je Bog sve što je bilo i što je preostalo od prezimena? Bogoljubović, Bogoslavljević, Bogomirović, Bogdanović. Milosrdni anđeo je nemilosrdno, osim trojice, uništio sva druga slova. Ali 3 živa slova, B, O, G, jača su od ovoga i onoga sveta. Hoću u ovom trenutku da se posebno zahvalim jednom čoveku koga sam za ovu manifestaciju obavestio pre nekoliko sati i uspeo je da uskladi svoje obaveze i da nam učini da ovaj prikaz ljetopisa završimo u Gustavo. Narodni guslar Draško Mladiđani, zaista mu posebno hvala za trud i predstavljati banjene, urinane, a ne završiti i ne čuti gusle, to je kao da smo slušali govornika u praznoj sali. Kneza Mača,
Draško, još jednom ti se iz sveg srca zahvaljujem, ali moram da objasnim nešto. Ovo nije režirano, ja nisam izabrao pesmu, sam Guslar je odabrao ovu pesmu za ovu priliku, inače on govori o našem vodočelniku Brasta Bačevića, o njegovoj pogibi na Božić 813. godine. I po tom Baću, knezu, mi ostali da smo Bačevići na našu sreću i njegovu slavu. Imam jednu potrebu da vas prosto obavestim. Ovaj ljetopis o kome ste čuli, ja ne bih da ga ja predstavljam, čuli ste eminentne ljude, možete kupiti ovde, 1000 dinara košta, dve Nikšićanke prodaju ispred ulaza u ovu salu i lično mislim da je ovo divan poklon i divna knjiga za svaku biblioteku i nešto što ne liči na roman, što se ne čita od korice do korice, ali kada god neko ima vremena i hoće da zaviri u našu prošlost, ima divnih tekstova kojima može osvežiti neka sećanja, pamćenja, može zaviriti u neku sadašnjost, odnosno otkriti šta rade neki naši savremenici. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju, ovo je trajalo malo duže. Mislim da vaše spokojno slušanje i gledanje govori da su odabrani uvodničari, odnosno ljudi koji su predstavili ovaj ljetopis, uspeli da zaintrigiraju vašu pažnju i hvala vam zaista još jednom na vremenu koje ste ovde potrošili i načinu na pažnju koju ste iskazali. Hvala vam. Ovo nije stvar samo lično angažovanje i neke sklonosti, tradicije, ako se tako može nazvati, već je svako od nas ima stvari koje smatra važnima u životu i ako ih smatra važnima, a ja smatram ovo angažovanje za očuvanje pamćenja na pretke, jako važnim, ne samo kao davanje počasti precima, već kao nešto što je važno nama samima i onima koji će doći posle nas. Ali ako to smatram važnim, onda je bilo besmisleno da to odvojam od onoga što inače radim, što je inače dragoceno, tako da, kako da kaže, svaka vrsta javnog obraćanja je jedna vrsta nastupa gde vi ne samo riječima, već i stavom i onim što činite i dogovorite i kada ne govorite, svjedočite važnost i nezaobilaznost onoga o čemu pričate, zašto zalažete. Kad je riječ o ljetopisu, on je specifičan toliko što to nije klasičan ljetopis, jer on prati događaje u vremenu proticanja, znači prati ono što se desilo nedavno, pa se to svjedoči, zapisuje i ostavlja u nasleđe dolazećim naraštajima ovaj posebnog ljetopisa gde se pokušava nadoknaditi zaostatak u sjećanju, bilježenju, tradiranju nečega što je nekada bilo, što smo mi ili upustili, zaboravili, potisnuli ili se radi vremenima koja su bila toliko teška da nije bilo prilike ni da se zapisuje, ni da se bilo šta drugo radi, osim da se pjeva uz gusle i da se na taj način čuva sjećanje. Pomenuo sam 150 godina velike bitke na Grahovcu, to je jedna od ključnih bitaka u istoriji Crne Gore 19. stoljeća, koja je omogućila da se posle Crna Gora, nekadašnja Srpska Crna Gora, ne ovo što je danas od nje nastalo, da se oblikuje kao država i to je dosta važno zato što su tu, izvinjavam se, tu su crnogorska vojska i oni koji će 20 godina posle te bitke ući u Crnu Goru, to su upravo Banjani i Grahovljani, dali svoj doprinos i pokazali su stvari da te podele Crna Gora, Hercegovina i tako dalje, da je to sve manje više trivialno i manje značajno. Ključna stvar je bila da su tu Srbi pobjedili svog vjekovnog potlačitelja i pokazali da žele da žive zajedno i da žele da budu slobodni. Bitka na Grahovcu koja je trajala 3 dana završena je 1. maja 1958. godine. Mi smo to zaboravili, kao i mnoge druge naše velike pobjede. Onaj ko se ne sjeća svojih praznika, svojih pobjeda, dana koji su za sjećanje, koji ga vezuju sa vlastnom prošlošću, bit će mu nametnuti, natureni, potureni, tuđi praznici, bit će mu preinačeno sjećanje sa idejom da on postane drugačiji, da mu se oblikuje drugačiji identitet.
ovakve publikacije i uopšte ovakva vrsta, kako da kažemo, ovaploćenog sjećanja pokušava da kompenzuje taj nedostatak i taj ispad iz sopstvene povijesti koja je bila naseljena tuđim sjećanjima, tuđim naracijama i pokušajem Srba ili dijela Srba da budu ono što ni nisu bili preci, da postanu neki drugi narod. Srećom, više nismo na tom putu i nadam se da ćemo se u budućnosti vraćati onome što smo bili. Kao profesor, evo za kraj da budemo malo i optimistični, koliko imate, kako bi rekla, nade ili neku vrstu osjećanja da možemo da se izvučemo iz tog lavirinta traženja identiteta? Pomenuo sam malo čak kad sam govorio da je nekada znalo biti mnogo teže u povijesti, čak u ne tako davnoj povijesti nego što je nama danas i nego što je recimo našim prijateljima, rođacima, Srbima u Crnoj Gori kojima je zaista jako teško. Što se u Srbiji, nažalost, ne zna mnogo zato što je to potisna tema. Ali mimo toga oni tada nisu znali koliko će stradati, koliko će patiti, oni su imali samo nadu i želju da izdrže jer nikad ne znate kada će doći spasonosni obrat događaja i kada će stradanje i patnje se preokrenuti u pobjedu i u slobodu. Tako da mi danas treba to zapamtiti.